izo tuzine n'abanga ebyangalo naye abantu kaza basika kange gomunange ngokaza abantu kaza basika kange gomunange ngokaza mbere sebera era nindamu yokulabira kufula kumusezi nga tomanyi nakulya abantu banange nindamu yokulabira kufula kumusezi nga tomanyi nakulya abantu omuntu mumulekayo funira omwagala waabwe mulindeko mpaka yonna mumulekayo funira omwagala waabwe mulindeko mpaka yonna okusinga abantu ddanga mukukaba nga babanaganye ndokokokola ennaku zonna babagamba Nenengera ku minisita ngalo nyabitebo nenge chini wana mama bana wata kata mamune ngene walifete wono mutani walifete na ulinja zidike kana kazi yesu daga kwenda wali wezi daga wali wasi kana mtumungu isa Oruseka aruje kaka papula. Ulema. Yani andozi ya kafurume mbele musoki. Njala kwendo. Bale ngoma ni yanzu zamani. Kwanga rukazo kusajja kwa. Kubena anga chani mkua ni unaona bantu kusei. Ngama ngenda mumasi. Kaula soke.
wakati ya kuzali na nyingi. Wo. Kwani bado ni nani mkalamu kama msawa na usimu. Amana bado ni nani maka fara. Kwani bado ni nani maka kama msawa na usimu. Amana bado ni nani kama msoka yonga unifu na kusolela. Mara bado ni nani kama wakasikai wakamisi ni kwa kusolela. Mukazi kakakia wamara kasikayo wadi nakatira kadowe lele sibali banani oba kanza naona wamara kasikayo wadi nakatira kawadi ngora wewe wamara ndibaliya ina mimi ni malega mambe ndide ndikuwa ngeweza amakati nyinga lokero kwe karakasali wa mu kiagende abasajja ni biyambalyo kumanya bakati bindo bali wabizu Mupepo mkuu Muriano katonda lya kuwateri ekimungi nga bula moto okekula Ekyalo katonda lya kuwateri ekimungi nga bula moto okekula Naye bakuba mnyange mutemwagala mugambi mw'enjinga okuzi Nga waliwo n'abakufakera nga tebakuze nga tebalimiddwa lya ku nsi Naye kw'ekyokuyita omukulu esikuyenge mulimu oya kuyita Weebaze katonda lya kenge lyakuwaddeyo tululeko kubazukulu buwe Oli bakuyita ebyamuseise ekitiibwa ky'okowunzika kanga omukulu oyo Thank you.
Sabi katukonektinge kati. Ladies and gentlemen, thank you. I was saying we are going to have fun. That is just the beginning. So, ladies and gentlemen, I'm going to call. I'm going to do this.